kia mbote ketu batata iba mama beno bawonsuno lukutulandanga mu mandanda metu ma ndinga kikongo ku kase television evo munzila ya ju internet se kase TV evo nzila Congo sila kutulanda diaka mulumukia unu eki tata dietende unavantwala wa matata la meno evo ku nzila ya masinu kuna ni masinu tutabaka lusadisu lwa tata ingénieur Valérie Lukau kintwadi yetata ingénieur Aris Mokono. Kiese kwa betu bawonsuno muzaya ndinga kikongo sila kutulandila vavavambanza mumu sila kutulandila mu nsiza mputu efu muunu diaka tunaikise kiafwana mutambula ndondo sika kisunzula efu sitwa yambila muyani mundinga ya kikongo kia mbote ndona kia mbote kia kutata journaliste ibwe mavimbi antuka mambote mena vraiment ba pangi bazole zaya zina inani evompe lusantu loko ngato mpe luvila. Okay, moro nkumbwa mu Viviane Ntoto luvila lwamu ngena mfumo wa vuzi ya mkuu kalivuzwa lusala mwana nanga mtekolwa ntadi ya Kongo tutondele ndona imama Viviane Ntoto babidi tunzei evo babidi mpenga tuvo sitwangwa evo sitwamona kaka mulumbu kya unu tuzeivo ndinga kikongo i ndinga ya beto ba Kongo evo mandanda meto mandinga kikongo malutanga mu platform za onsono kanti dede to kotantete mu ngudi ansamu ngatu mwandinga kwa bampangi ba onsono beto kutulanda mu mambo matali ndinga kikongo. Diamatono tata journaliste kiese kia fuana mumona vo beno ba jeune luzole levo lwa tombula ndinga ya kikongo kadi unu kiki kumi ni pasivo wa muntu kavuva kikongo donc ndetika kakaswama kakota leti kunchake tinki muda kavuva kikongo muda mlanki jeune taliketira bo malinati muna meso na ni kikongo sibambona ni muno ngatu kuvata ntuki kikongo yindinga konzo ubantu bena yindinga yoyo betu bakutuvana yindinga ya kikongo doka tulensa kala ko ngatu muva kikongo watika muna nsoni evo ngatu waswama evo ketingi doki tomene yangalala mumuna vo beno nuzole vo ndinga ya kikongo ya tombu kakadi mukuna moni tona vo mufwaye na yo ndinga me antanke ba jeune nzevo silo sa encourager bakundi beno ba jeune parce vo bazake ndinga yoyo ya beto kibeni nzevo stoto malambu la nsamu malemu tukuna yeni tutondele ndona Viviane Ntoto ya ndipeka televo endinga kikongo beto ba jeune tufitito mayovo vacances babidi totaki yufu savo ndinga kikongo kaina kwa ni mfunuko ngatu kwa bantwenya ngatu kwa ba mama evo matata kizevuko ngele ndavuva mfunu wa ndinga kikongo kwa beto imumkia diambo tata die votomeni kulanda ndinga mbe konso kwa bantu konso kwa kabuli ya bantu bamana kubavana ndinga konso bantu yetsini kya ukya ntsiba vuidi ndinga muna ndinga imuna lufeti zaya sana muna ndinga imu mwadai mabidi mena mukati kya ndinga fumu nzambi kena zoba ko kasamuna ke konso bantu bakala ndinga muna ndinga imuna tutazaila nde ndunenge kingani ndunenge muntu atini kya kingani idina ndinga ndene donc Valeria nene yena muda ndinga ikiltura mvimba yena mebeto culture beto siti yo bebisa muda ngi landa mamdo tukumini balamba malanda ngulu tukumini landa bankaka tukumini mona yo ya beto bamusi mfunzani ka kutuvana tukumini mona ndinga ya nsoni ndinga ya donc kizemu toke tikya terme tufete ndavana vana fulukina tutuzolele to avidisila ndinge bo ndinga vuka yenako katuzeko banani tufete kuma ndinga iyo itakutuvana kadi luketo ndinga yo itakutuvana mpile to ya ndatu silu ndinga yo itakutuvana kimuntu keto kalifo ndinga ya tubebese kizeko mbazi bananisi bakutubokidi ko tufiti kuenda vo katuna ndinga est-ce que muna kala un peuple sans langue vraiment katulezi katwa muni tuko kuma kuna vo bana bantu bakingani bena mek bakondo lo ndinga
Donc pour dire que ndinga hii abeto biba kutufanya kikongo mfuno ne indinge to yote fiti tombul katulesho 10 saba unu kiki akuma vo katuvovi akingandi lweki sikazende mono mukongo nge sikafufanda sibazende mono sinika kingandi kena situ votu kotele musi dialect fo mvovele kintabu sibazende mono muntano fo mvovele mukesi ngomi sibavone mono kesi mosi ngomi nge kabuna donc ndinga beto tiovuidi beto kakatufiti tombul tutondele endo na Viviane Ntoto kansifu mutomatala tuna beno peba mama ifu bibuti kina beno litato mavonda ndinga surtout munazinzo kaluzo yedia akafufisila bana mundinga kikongo ko yekina kaka falansa efongelozo kiseko nkyalongi tulenda vana kwa batata ifu ba mama surtout beno ba mama lutuma salanga ibana kunzo kina beno litato mavonda ndinga kikongo kedi kakibendongi pourcentage ya ngolo ina vovo yo ina muzinzo kadi butu sidi mubifulu bya yingi tutamona mwana kuna lupita lwe unu kabutuki nge mama kuna nzoki ndingo vovo nga kikongo me mwana buketa soka ndika ye esili tikakole non ne pleure pas donc kutazola ko bantu ba mwana ka yantikila muna ndinga niyo kavuidi yantikili mundinga yoyo kaya yandiko kyo tutamona ndeti kubidia kandeti complexe bana batata kingandi France kaka bavofa bana ba mama kingandi dingala kaka bavofa bana ba mono bavofa le kikongo si bavande kufata batuki mingizila miuta voilà donc muna zinzo mbebe ya nene dia kaina yeto ya longa ndinga kwa bana me betu ba mosi bibuti fo wili mwana kusamili kaka osikafufa kikongo ngatu dia kuti mosi mama umfana enge senga na lingala no maka lingala mono mosi ngina exemple kya cousin yeto récemment katukili kuvata kyokata kyoba yiza bana muvabe na mukikongo mevu mwana muvabe na kuko yani mosi kaka olo baka lingala hata kadende mbote ko saido yidi kalufa fa mudingala kukutuzi kungungu dalanta kungungu kikongo bantu bafofa mais kuvata katukili wizi kungungu kizi kele kinsasa kalifo kinsasa c'est vrai que bakongo tuna mefu kinsasa sitolana ngatu mudamuda kukinsasa ndinga dingala inakuna sitwa kumona ni akafoti ko bande butefule dingala kukinsasa bena ndinga yo bavo me beto kungungu twene ko kufofanga ndinga yo yakikongo mekatuzolele yo fofa moma honzo no soni sibanseva mono vomvovele mu kikongo valeri sikavande mavivane yani kikongo kaka fofa nzeidi papa de jour am kaka mono kuzandu bantu bamboeni mama Viviane mama Viviane alo baka kikongo mumona ndoki kuzi reference ndo vufanga kikongo medalante tamuno kungumu ngene kyandinga mfikifo kungumu kyandinga inakuku tu bakisi mama Viviane oya lo baka kikongo eko ufofilanga kikongo ngatu mu église ngatu kitsikoi katuzeiko mama Viviane ndoki reference abao kadi mama Viviane ku radio Ntemu kasalilanga donc mama Viviane ndo vuva kikongo ku radio Ntemu voilà mama Viviane zi emisoza yani mu kikongo zola za lutila emisozo ka salanga mu kikongo fo yambini pe bantu kazolanga fo bantu bavuva kikongo mudamne kitu tafo tuzolele fo ndinga yo tuzolele to atomla katuzole ko ya vila fo ivili di beto dia bantu tu viliti donc faut tout mene bakisa mama Viviane Ntoto ngeyimpe wena umosi wa bantu ba mwanga ngantsangu donc ngatu pedia ka beno pedia ka foti ya nene na ye no situmi mwangi myantsangu bibilumo yeki na kaka fala sakaka dingala kaka wele kunanga ono mono journaliste o mono ketibwe français kaka dingala kaka ba journaliste kabiti longa pe bantu mu fofila ndinga kikongo donc beno pe mwangi myantsangu lone ifoti ya nene kedi ka kibeni beto dia mi mwangi myantsangu foti ya nene ina yetu donc en général foti ya nene ina yetu mudamu dia nkibonto kututele bedingala di 10 ni donc il faut kuzeili ngala ko donc ndeti kaka ngeye kuna munzako feti vofa kandinga yanga voka mu France ko feti monande donc moi je suis umbie vofa dingala ngai bo mvona kikongo ba kumwene tikaka dufuta tiani manima bo yani kikongo kitavu beto mwangi myantsangu tuna yembebe ya nene yatoma donc yatoma mwangisa vulgariser valoriser ndinge to ya kikongo mais beto da tuto yifutula manima mais vombaki di exemple ki abeto par exemple kuna radio Ntemu beto da mu cahier de charge abeto ndinga ya kikongo 80% ina yetu ya ndimu damu dia vofa kikongo ndinga tuzolele fo ndinga yatoma muangana
me mfulu bianka kabotso tutavovila vo mwangi byansangu kafoti ko mwantu tutavutukile ye complex ingeta complex ye bantu dia bankaka vo yambi dikavuka kikongo ketamona kakande leti kaka yani kaze kimako donc kafitiva mudingala kafitiva mu France pese bamona vo yani kibe omuvuva ngina mundinga atika na mbalangi wanatika wana yabavie kutuku yabavie bakumye boki voilà ndinga kikongo yabavie ikubili kutsidi tika wana makamba bavie donc faut tout côté le kutu muna mabu matali netika lusansu muna buntele ngede jabukani meki suntu muningi iki santu muningi samuningi fo mono ngena mfumo wavuzi wankaka budi kakane tala yani diaga donki mutu akala wide donc faut pele mundinga vumuvova una mundinga muvona mambo momo mafeti vova mama kendi kama kimundu kumini boku dulwa muntu antamange mudamu nanki ndinga tafu mudamu nanki lusanto vu metu monanga bampangi masemeto kiba kwenda ngavo fulu ya minjonzi ingeta kinjonzi vo bakya bakongo antuka kiba bulanga zinkofe mukikongo kitominanga mukikongo kitomina kya mwine tiko fonga tumbana bantu bamanyanga ngana bantu bana bantu voketi bantandu bandibu bena tela kinjonzi mudingana ikansi kinjonzi mukikongo kansi unu tukumini mona kamunsamba diaka ko ngatu munaji munabier kiziko beyimao kaka momondo beyimao momo tutavovavo muvili satuna kinkulu muvila kena kadi muna ntama muna kanele fo yinga katamuna katubaki ntsamba mentsamba mfumu nzambi kayo yumisiko yena kwani muminzi watu zene mbazi kinzonzi kina yetu bes muna nkogele tunatuma deja muntu dona sosa ntsamba ubie muna nsiko tufitiki bagla zi disposition watu tudi diziji mudamu nanke mubafu wetu na mahawonzo no mantama donc moma onzo makinkulu katuzolele modi yakako maunu beto atele kutsirinkiwa kilelo kutusinga tuzolele ya mantama mama mazono kama vraiment mutata mina kaka twena mandanda mitu mandinga kikongo momolulanda nga konsokia ya kuna kase television ivusila kutulanda mpe munzila ya internet mu nzila Kongo ivose kase television kintoa di tata Valérie Lukau kintoa di tata Arise Mokono bao bito kututoa di sa kuna nzila masino donc nze ivompe papa nenjuzi yani pe kutuma kutulanda ngadiaka 5 sur 5 ipapa kamu fwekete mama Viviane Ntoto sitovovila kinkulu sitovovila luvila evompe sitovovila diaka ngatuvo bampangi bankaka secteur kabatuma yozela bezayamako unga secteur na ngai i secteur yo bantu bele baka carte d'électeur kanti kabita zayako secteur oluvila okla bakumini kwenda gauche droite kanti tuzeitwa zaya luvila nga muntu wena kwa ni mbebe muzaya luvila lwani vobwe tata die luvila muntu wena kibeni ye mbebe muzaya luvila lwani bedo tutavovila vo maonzo makinkulu ubebe satwe unvo mumona tuna bantu kabaze luvila lwa uko foti tete ya bibuti kadi betu tele kala bibuti bawo kaptazola fana kinkulu kwa bana ko bibuti bawo bazolele bana bavuva ndinga ko ibo bibuti bawo bafitiza isa kwa bana bawo beto secteur eto ntimanti beto groupement ya beto entadi beto fata ya beto kingandi donc biao nzobina kuna nzobi yantikilana kama classe maître kazeko ni kongeye nani weni kuna papa imama bafuti kutela ngande beto fata lito kingandi grupu ma beto kingandi luvila lwa beto kingandi ye beto bamosi mpe bana okudi dipe feti zola kwani wazayani papa beto fata le beto kwe beto luvila lwa beto kwe po butu sidi kutu fioti par rapport à carte d'électeur tamuna bantu mulenda bena lunda feti le muno kutu bubo beta vuvangane mama yebseinga mboka na bango kaisidi mboka na bisote mboka ba mama ko ifleka vate de no kwele mboka ba mama na biso na kingandi mama yebisa kinga donc kiketa mona yani kivambu di kwani kivambu di bofo ukitudi di muna mboka fo sabi ni mboka na biso deti yadi ya 10 ni mosi fata kadi mama keta mona yani watu ko kuvata yani vuidi dinavata voilà donc muntu wona ye mbebe kaza ya luvila lwani kadi luvila mfunu lwe kadi tumonanga bantu babidi betakuta ntangu zaka luvila lumosi unabele kwela watu zeyi bozo mutu wanga muntu wono vila lumosi lona bampangi bena
do luvila ikimpangi kibene fo ngeye mono luvila lumosi twena ngeye mono bampangi twena pudike kuma stwatuka do kibankaka zimosi bakala yidrongi fo sibafa kuna ntuka Kongo ensemble ndila mosi twayiza voilà kanzi butu sidi mwaye tuzaida luvila lweto nkatu mais luvila diamu kibene nalo dia mfunu do na muntu awonzo no kafetizai et surtout que mu Kongo we surtout fo mu Kongo wena fetizai luvila lwako fetizai secteur ya kubonzo butele fetizai ya vata dele kani kwele tikoko medi mwata mkumu fetizai ne beto vata ya beto kuna Kingani secteur ya beto Kingani groupement ya beto mbe Kingani munzila Kingani petu kuendi langa kanzi busi bantu banka kodi kizengu tuko ba mama kamino babanga keti nganzila bakone keti ya kimpese keti ya matadi keti ya kazeko donc bina bya onzo no mbebe ntete yena kwa bibuti totidiata malembe mbebe kwa bibuti kadivo bana bankaka kabaze secteur ko bana bankaka kabaze luvila ko bana bankaka kabaze groupement ko e bana bankaka kabaze vata diauko idina kintwadi ye ndona Viviane Ntoto tutibambula diaka moyo kwa nkangu kwa bana kwa bibuti tuzaya luvila mama Viviane Ntoto tayatsi kantete munge lena kututela luvila groupement secteur evompe tulenda zaya vata dieko okay mono tele bokala tele bokala vo mono ngina mfumo wa vuzi vuzi dia nkuu kali vuzi wa ntsala yina nkibina yina luvila donc mfumo wa vuzi ngena ingeta mwana nanga tekolo antadi ya Kongo yuna ibinksidi kinanki yina be muna luvila kakati muna luvila mamu matatu mena mu ingeta dolo ntele mfumo wa vuzi mwana luvila kalanda lwanguti donc luvila ilu fontele mwana nanga luna lwase donc c'est le mfumo nanga kele donc mono mwana nanga ngi nteko lwa ntadi ya Kongo yina luvila lwa sedi yetu donc mono nteko lo muna luvila lolo momo sedi to keni na mwana mono be nteko lo ngina mu ingeta luna luvila donc luna lwa ntolo mveni luvila kwani voilà et groupement beto groupement ntadi ingeta secteur ntimanti vata dito lukwako lo mbitila ketuziko eske bana ba 6e des humanités mumpila ngeto mene bambula kani Henri bokono eske kalenda bozaya mambo mampila yoyo bana munazinzo eske balenda zaya kibeni mambo momo Aris kizeko keti lende bozambe momo tutavove ma wotono base matala ingeta kuna nzoma fetitu pomoro nzei tamuza kakikala beto masolo munanzo papa y mama muyamila twena mbeba fitu kutela de kadibeto jatu kuliti tukatokala bafioti tuzeende beto fata leto kuna lukwako la mbitela tuzeende beto secteur to ntimanti kwa nani tubo windi tuka papa y mama eske wunu papa bena bobita tela bana baonde beto fata leto kuna Kingani bapara bankaka mkutubobita yambila mambo mavata kabazole ko bana ba assiste donc faute donc de part et d'autre c'est yeba papa mu faute bena donc bibuti en général mu faute bena otu futu kidi dia bana dia ka faute dia ina ya donc faute kibena tuka ya kabona yena papa bena faute au bana be bena faute botu baki di mubutu sidi ba papa iba mama kapita zola yambi la mambo mama kuvata ye povena bana dengu to dire kutu ntango nkatu diaka kayena secret ko mentangu nkatu diaka bobutu sidi tata mama kayambila tala bobutu sidi be quelque part diaka donc mabidi bena mama bita baby la zindinga mankade kwa ndami tatuka donc mutu ta copie bobutu sidi ntango tala television que tu tala mu television que tu mona par exemple bakache betanwa ba America exemple bena masolo mo lubula businu na tangu yina monga kamena kuna America tangu jimeni 23h tolo lolele mbazi ko lusika makosi kutibegwe muna ngo kila kulanzi katala television lukota museri kelo donc ntangu yona tika lunda kala ya muyambila lwena kayena vompangi par exemple tukidi kuvata wizi pangi na fuka papa vompangi ya papa ndeko papa yake kyo bita yambila ye papa kakabena
donc ibeno kutuka donc atasala kutu allusion ko de dans les no moswayizidi dans que no moswayizidi kama kulutadi diko de kwa papa panya mama petu kudi kufata ko kizidi zeka kande fufu kizina tivana fufu wane utaki na mboga ba mama mubakisa una ni asfo mama kumi ingeta donc mboga ba mama ngokutozola yozaya ko keti kuikalanga kukatukini kanzile donc ifaso kandele kuntwala donc mana mawonso no makumi ni mampasi mutu sidi makumi ni mampasi vo beno faso ndele kungianzi kuluke antuka kalu yambu lako kadi mama bili makala mona tutomene yanzi kale kunchuka tuyambuti mevo initiative ina itata mene nzevo si yavutula bantu babidi manima siwazane bajeni bana kampamba ko bakivani ni umambo mandingi kampamba ko bakivani ni umambo matali di kiltireto kadi hunu kikivo bovotu mani siyo baby mvimba katuzeko zianezi takuiza hunu kibeto mulenda tunafua kikongo katuzeko mbasi kesha mona ke muntu tuvuva dia kikongo ngatu muno dia men kotele mu ndinga yo yanka ale muno dia kikongo kivididi meko mono pe sans effet kakila sa villa ko kadi kakila sa villa ko kakila sa villa ko kya nzeto mazo mona ondire ndinga za oto de kikongo kilusi kitoko vraiment ibuna imona mo donc ondire kitoko kikongo ndi donc atukonso bantu bafudi ndinga we konso muntu sika semisi na ndinga memono ndinga ifiti semisi na yo yabeto kikongo kiese kafwana batata iba mama mudia takakatwena ngatufu kantama zabidiko si twa vamba na beno yebeto mulumbukia unu kanti coutume kiseko coutume il faut adaptation il faut bwe unu kiki mafwa metulezika mafwa tufutu kili muntama moko toka na sukula tete wabakanga tufu mwafufu mwa madezo bakutusadidi kanti unu mambo momo kama kalanga diakako mbebe ya leta evo mbebe ya beto kwa ni bantu mufidisa nsinsa wo vutukidika kumafwa munwane nagawe na lumfutukira sukula moko mambo mana kama taladi aka bantu ko ekutimi yoyo tufidisi mbebe kwa zimfumu za luyalu evo kwa beto kwa ni pediaka ba petit peuple. OK, t'as dit je pense moi matali di coutume zi parties abidi zinamunga ingeta botu bakidi mu paramètre yonge bakidi yo ya savo ya nsukululwa mongo ina tubakidi mu tudi mu compte ya santé voilà ingeta tubakidi ma tudi ma mu compte ya santé kadi yinga kanele vo coutume kazole ko ya vida mema nkaka pemena muna coutume mena mbiko ni mtu lendera sake muda luzimu lo po muntama ya kala tukini kumafua beto baoso tushiri muna kantini kina tusuku di mongo tala muna makumi ni kwa ni mvindu mebukina ne ibuna menina atange bujiri kunsuka wole suku la kaka muda muna ki ibuna tufuti suku me quelque part tu mweni ke yinga kanele fo coutume menetika ka mu se détruire dia tuena muda muna ki santé dia kutanwani povo tubaki di mazono ya kelefo corona muntu kutukafanya dia muntu mbote mebusifo suku di maza moko kutamona konde vo microbe mimi mwana sanga na mena bitu bawo tunavane mwana muanga na mena kwa bitu tukudi kumafwa tutasukula mo donc vana ka kutimi kipeni kutomene beba me nani kwa ni mama sante kitani na kwa ni muda mama maladi muntama bankulu betu kale kitani na okay muna untama mpe mama kitana makala kwa mimi sita muna difference 12 muntama maladi mabidi motamona butsidi kama kala ukatuzeko keti mudangu dia bantu basakidi kali muntama bantu bakala kwa nimeka bakala ibabidi ko faso butu siri 10 popuse foto tusamini to baka population kizeko keti mukombe tulenda yo tous muntama be bantu bakala kwa munantama be microbe be myakala kwa poka tutele ko microbe myambamizi myakala kwa me butu siri netika ka mamu be mambi masakidi mamu masakidi telente par rapport ya bantu basakidi kangwa wonzo no utuka kumafwa ukona sukula moko je pense que donc kitani na manika kina vana vututani divana fulukina kitani muntama bambuta lyo basila buna mweni sukula dia moko ensemble bana ndeti unité dia kayekele kuba yakele kala do sine musi dia ya mfukana ya mfukana donc ini bakala me butida tutamona zi division momu suku di die moko momu mutuka kimunzola mudangi na sukulu donc quelque part dia ke yebi me fo sukulu dia mukota bina muna mambo muna muna mono kilasa sukula ko
divana kalutili mubakisele yawe ne do quelque part ya imana me ka ina vana ka kutimi kibeni ko itomene beba me sante kwa tuzolele ponga tuto akitani na mumaladi mamu mankakankaka ifu mungu kinafo kilelo fubo kututulidisi love mezina ngatu fu mambo mwana malinda futuka kwa nidiaka ifu boy katu muna zilavu meme mumona tuna sukudi moko makuku dikwani mazama mabwidi mubase base tubali metoletiamu donki maana katuta sanga na dia kumpa video isukudi wa mkaka mono kaikumbaka dia kumudana ki bon c'est vrai que moni popi ke kwantu azibula bitu bawozo mais fi moi différence fina kaka fions kadi ambo ko kesi kafwana mudia kutimi kwa beto bawonso no kadi futuzei unu tutavufila mambo malufila tutavufila mambo makutimi tutavufila mambo mama vatameto nge mpangi nge tata nge mama nge toko evondumba lenda zaya luvila loko lenda zaya vatadiaku lenda zaya kutimi yange evompe lenda zaya secteur yaku idiambu diambote mubeto bawonso no mama Viviane Toto babidi kabita bakisa ko bui tata dientende kitakumbukidila ndona wana kumilidia ka muntu ankisi bwe kalifu unu tuzayanga bandona ibakentu bukaka bakisanga kititudi kwani usalabi mpanga zabyani kati bampangi mu bankaka ndona Viviane Toto mubwidi akabuna katuzeyiko ngatu lenda diaka kututela diambu mudiambu ditadidi ndona. Okay, tata die ndona yena kwa ni mpila ya donki muvana kwa ni luzitu ingeta donki botu bokele ndona king bakenti peka bato mabokula ngaba ndona bozo butele ndona ndona Viviane donki synonyme kwa ni yena donki muvana luzitu kwa ni kwa muntu pila ya donc ya luzitu kakayena luzitu kakayena donc buna kavicho bala mu terme ya vana luzitu kwa muntu yevo mutombula muntu ngati mudiambu di mosebu ndona kingani donc mukunda muntu muna luzitu kakamena donc aba yitu kikoko no kitimngatu mama Viviane 18 ketibwei diambu dia luzitu kwani ngepe kunanzo lenda bokila kwapo ndona sidoni bibuna kibeni ndona kingani idiambu dia luzitu kwani kansi mumani sa nge beto mankaka batelevo ma pasteur kutim idiambu dia kindoki kiadiambu linda vuva kwa bisadi bya nzambi bina umuntu kuminimona bisadi bya nzambi nkatu kutim oyo kalusale yo diaka ko katudie diaka bima bya mafuako kina keki na kindoki kiseko kwa nge ndona Viviane Toto kiadiambu linda vuva pasifuta fokula mandanda beto mulungu kya uno tata di ndondele kanti unu ke voto siri muntangu yiye voto sito avovila mama kutimi mu ba pasteur tu feti leka donc leka tu feti leka mambo kama mana mpeko c'est vrai po ba pasteur ma bidi bisibebisa muntumya bantu ingeta kadi unu yinga kutimi ngetela me muno tole afutuka fuzi manima ingeta po futi bagitite ndinga tete fu ibebele ba pasteur kabeno ka mwangi mensangu kaka meba udi aka mwangi mensangu be ingeta bapa sidi aka mwangi mensangu mya ngono di aka mina po kebita kutikisa bantu vokia zlendi vokia zole vokia lumingu ingeta ben sangu beta mwanga kabena kako nevo bantu bele ngatu bele yambila sangu beta mwanga or beta mwanga nsangu be bantu mubaka be situ diable dele pasteur biso pasteur na biso lobaki imani moma tele pasteur imani donc ba pasteur bizito ma pataka sa kibeno kifiti votonge pataka sa bizi pataka sa mabuma matadi di kutim mana makedi kama na kibeni makedi ka kibeni mena donc bizito ma baby sapo bozo untele donc fiti ko baka mudiambu di mosi ba pasteur tete ndinge bizito mo yo baby tu sala kaka constant tu dieta mo aveni mosi yo ina vo zinzonzambi zitanu zina mune mumuna ba pasteur kukuna wani pasteur utalongela mkikongo pasteur ba ozo no mudingana ba pasteur kuti bakuma tsakuza ngaka voyani muvake na mu France ke ta vofila wangaka musaku lake na la ndo ke mulandu lake na mudingana pasteur ndo ndinga kaka yita fu pasteur wangaka unafana ke ta vofila mudingana donc rare una wani ke ba pasteur beta vofila mu Kikongo
Diambo da ntete ya kutimi lotatela mama kutimi. Ndifo donc batomene babies bizitoma fata kasakibe. Ingeta. Ndinga ya batitoma babies. Même sambila kwa kuma otamini utunata mukisama. Mono kikongo kilenda kwe. Mukutela kana mukikongo kasi mukufa kana mono mukikongo kilenda wana mulingala kaka. Bo sambila kaka bwana Nzambia ni ndinga za kuluwa kawange sambila kaka. Umona sambili. Kyo tufutu kama mama mwatali libonso butele ne mama mafu. Ba pasteur bisto ma baby sadiaka. Kuwele ko mafua. Donc beaucoup de fedi va fulukini. Donc vo kumini kuna mafua, muntu amakekele kalanga mbebe to tumeni mana zunga na mafua. Tufondi fanto. Kiadi kibeni. Kiadi me mwene ba pasteur bisto kutela nde katu kadiye kiadi kya saka kuna mafua. Bangaba kumini ni mwana ni fudi mpanja ni me pasteur buka fo kuna nzonzana. C'est vrai que kiadi kena kwa nikadi ba pasteur buka bizikatu ko kiadi ko. Kabisa kwa bizikatu la kiadi me mumambu kaka mumatali di kuti. Mabidi bizito mabebisa. Mabidi kadi vo tutelenge fo mana maonzo ntete mbe muna ndinga mita yansikira. Ingeta. Maonzo mundinga mita yansikira. Babu kina tebizi bebisa mandinga le mu maonzo masiri kunima mabebe. Ketu tele vo tusaminike mamu makimpangi. Ingeta. Papa seba nkaka zinzonzami za nkaka zena zo zina vo mpangi mutenleke keba kutomisaki si ki affinité kwenye mpangi yako. Mebe tutuzeke mono ye mpangi yako ndo kutufitikala kibeno kikimpangi ndo kutufitikala to kangana. Mebe nzonzami za nkazi na samuna ke bampangi kutomisaki sikuni mpangi yako kutusi ndolo le kutana munzonzani. Ndondo lubutu kidiyani lo yansi kidiyani tuka kibebe tsiru kudiyani unu kikumini muna tanka kandoki makamunezo simba te ndeko nayo. Ubakisa wewe. Alingedi aka 10 ni retisa. Ndo na Viviane tukangita mona kelika kibebe. Kadi mazuri kina baka kwa mu yani kina kantala kakambweni mbakulwa muyikuluki. Voilà. Muna nzonzana. Donc ba pasteur donc ba bebe nene dia kaina yango matali tibita bebe sakuti. Getel ba pasteur mu bebe sabine. Ba pasteur ba église de Noir. Ikuna mekina kina kikomo kaka kikala ko. OK, ba pasteur ba église de Noir. Nkumbu muvali ya kuna église de Noir Voilà. Église de Noir. Donc ba dia dingala kwani. Mumambo maonzo no exception tazikondo wako. Mumambo tu vofeli poko nikala fotsi to baka yansi ka décor tiketo katula ya dimosi mabidi woni bila stokato. Ingeta. Zi exception tazikondo. Église de Noir met mamu tafula mema kinkulu Ba bazolele landa kinkulu kyao. Donc ba udia kaba zolele ko dia ba vundinga ya fua ya villa kaba zolele ko kinkulu kya beba. De futuele muna zi Église de Noir. En tout cas, bonzo kuntele votole Kinshasa biso na wani dingala ata ku Église de Noir ku Kinshasa sito wani kelke dingala kadesa kondo me ba vofa metanga Kikongo muna musambila mena mukikongo votuizi ni kundambu ya beto ata ku Église de Noir kizozeza wonzo ko me mfoso ipo mwenanga bambe kabadesa zola ku kinkulu kya bebe me votutele zi église zi pasteur entre guillemets please zi église de réveil. Vraiment tutondele donc beto bibuti tunayembebe mulonga bana ndinga Kikongo. Papa Sade, Mama Pauline, wena yembebe mulonga bana ndinga Kikongo. Beto ba pasteur, bisadi bya Nzambi, tunayembebe mulonga pe bana ndinga Kikongo. Ekuna sikola, Mama Viviane Dota. Sikola, programme ya sikola ya Iza, onkatu bana fitilonganga ndinga Kikongo, kansi Kikongo kya mokizi di Kikongo kya leta. Programme ya Kikongo leta. Nani unayembebe? Nilongi evo mfumu za loyal. Donc kuna diaka makabu mena ku. Ingeta. Otu yansi kitete luyalu vuidi parani. Balongi bavuidi parau ebibuti diaka bavuidi para. Kadi maozo bitu tete kunzote mita yansi kile. Mebutsini kyo luyalu kamweni ke bafitula Kikongo mbeko Kikongo kile bafitula konzo bantu ye Kikongo kya Kikongo kile tabete ko tuzaidi kya mbeko matadi kumatadi tuzaidi bavova Kikongo aleta mono unu kifongele ku matadi muntu akumatadi mu Kikongo aleta kafiti kunganzikile wapi ngeme katuka me mono pida vombwani muntu wizi ku ekwetuki konzo bantu ye pali ye ndambo au ye ndinga au bafiti fofu do Kikongo balesa kyo sangi sako ndebu kinande ku Kongo Central Ponda ya kutu Kikongo leta kutu kaina kutu ndinga. Donc mélange mo sebu yena. Vraiment. Kaina ndinga. Donc konso bantu kuba zole kule Kikongo leta bayambo Kikongo leta kuna matadi.
beto pe kundambo beto vuvanga kikongo keto kiki tutavova bayambo la kikongo keto donc ale votu baki di ba longi baba longi butsidi akamipita landa influence ya bana voilà bana kuna nzo dingala bizina chiku class mera tukatula mu kasoni kama mu kikongo bana ndetse kapita mabakisa ali butsidi umuna meta dia akakote liko ni mudinga ole katoma sangu tunika saki ngolo mbasi kwa faki kongo ya bebe se lendi kikongo kitafa bana keti dingala litafa bana longi dia kabebe ale doki mamu mana luyalu kwa fito mazaya minkana mina basala tokala mona kwa minkana mina basala mimi ya kikongo leta mini bafiti mi uvutukila bafiti mi uvutukila mbasi batula koncho bantu yendinga ndinga mpe ndetiki kikongo tutafabu beto miki kongo beto kungumu tu tafa ndetiki ndibu tutafofa kya kumbanza ngo do kifitikana musi dialect otubaki ni bantu bakubana bakukwila ngongo yebeto katutafofa kikongo kimosi otwele kulukala mpeka tutafofa kikongo kimosi do koncho bantu yendambwa mais bon je nzeike mweni zaisa na kututu zaisa nanga fo ndo una kukisanto ko mufaka na kintano mubakisa fyotiwe ndo una kukisanto ko lukala par exemple mufaka mubakisa tweni pofu batundi nika kikongo kaka kia simple nze hivyo ndo tafufa kindibu sikazaya ndo tafufa kimanyanga sikabaza ndo tafufa kinenge sikabakisa me ndinga ifetikala luyalu kafitizaya boka fitiyo yidi kilamba si yebeti baonzo twalenda vofa konto bando konto ndambo bavuva kikongo kyao vraiment tutondele kwa bitu baonzo no nga tufungimpe zulele wabaka fulu twayambila kintwadi bonso tuyambili ndo na Viviane Ntoto mumandanda mitu mandinga kikongo lenda kutubokila evo numero zetu zenavana pasimpengeli aka wakala umosi muvana dia kangindu zaku mumambo matalidi ndinga kikongo ye kuna sikola nga tuvo vavambanza mungu ku EPST Congo Central D tuveni kiambote kwa tata Prove de Amos ye kiambote kiafwana kwa mama IPP Atanjo onokoko en tout cas kiambote kiafwana donc mama Viviane Ntoto longi muma wonso no mumo tuvo vele mama matalidi Luvila groupement vata ndinga kikongo kwa batata iba mama ivuzintwenya bitakutulanda mulungu kya uno kyaki tondele tata journaliste nze ivo bonzo buntelenge dina diambu dia kiese utwele nteli kwa luyalu mumambu matadidi mutuvovele kuntsuka mamu matadidi mabi skulu nze ivo ngatu vuba zolele vo ndinga ya kikongo ya vovuka koncho bantu ikikongo kyao kabalesa sangisa ko kwa onzo no kikongo kyakala kimosi futu bagi mama matadidi bauna bazaya ndinga bazaya groupement bazaya mavata mau antuka batate ba mama nzevo mbebe ina ya nene kwa benu kadi maonzo no bazi kuna nzo yanzikila mwana vo vaikiriza kunzo mabidi malongo kanga kunzo muka tukuna waningi ku klasiko ku class kuna ndonge ndetsi kakapita kutuvana yine education ya mkaka itu kuna baka ku class me momo matadidi ndinga matadidi ngatu fo makuti ku class ngatu tobaka kuru mosebo beta dogi yika kwa ndetsi beta yika me kyompe beta yo yika asena kafitiza deja ngeye mosikwe wona par exemple ngeye kutima kungi plutôt ngeye vata dia ku kwei groupement kungi kansena ko fitibo zai donc bia onto bina kuna nzo voba papa ngatu ba mama voba kutulonga mpe biao mbeba ngako betu ba mosi bana surtout ba jeune katuzolele diaka mambo momandama katuzolele diaka kovo tavova ndinga kadi ndinga yo bonto tutele kala ikumini ya bavie ndinga yo ya ba mama ndinga yo ya batata kado ba jeune tufiti zola twazaya ndingedo si toi villa donc mu villa déjà tu na maleme mais kaina kwani basamuna ngavo kivo kifungi de balendele ko lambulula kakina kya zina ko leti fungo kwani kifungi do kitulendele kwani ko lambulula tuvutuka tuzola twazaya ndingedo katulenza kala konga tuvo bwe ifuka tuze indinga vo par exemple katuzolele vo vandinga do tuzola twazaya ndingedo metu sangisa kwani vo dingala dia zei kabakatula dingala dia kuko mezaya ndinga yo ya baza yoyo vuidi
boto muntele muno nzeto mazola kikongo kyao kali yoyo ndinga yo iza wani muno kya butu kanzeyo iyo ya yantikila zosa nkaka dongi zikumi nitsika kwa muno yika kwa kitomene zoza yampeko tutondele mama Viviane evundo na Viviane ngatu kya mbote kwa bampangi bubu bichikulanda mulumbu kya unu mu mandanda meto ma ndinga kikongo mbote tete kwa bawonso no boba zolanga ndinga kikongo kadi nzevo kikongo uzolanga nzetu fite mawiza na kadi vo muntu sikalanda bazolo ba kikongo yangote lekisa kadi mwe kikongo beta fayani kazolakyo me ndolo tabona andinga kikongo kamona kafiti dingala kalesa zape kona tule tia lande tiko mkyama mbita fu kikongo loko bana ba wonso no bosi batoma kutulanda mundinga kikongo bosi batata kama mfwekete la fois passé nzevo parenthèse toyena ni nzila mosi tuka ba pare kitiki nsasa katosa yambela mundinga nkaka mundinge toka doki kiesembe nketo musutu wakala vandambo to masamna de tomene yangala la kibeni boy zola mona bantu mafufi kikongo donc baba wonso bafanga kikongo bazola kyompe ba wonso no bana kyambote kyao kyambote kwa baba kwa mfumu mbasi fo beno diaka kadi mbebe ina yeno lwazola fo beto ba wonso no tafuva kikongo kadi mfumu zangazi 10 ni mona bajani fo bele kwa yani kutumuna tayanzi kamu muvova mundinga nkaka botu fiti tombulila ndingeto donc kwa beno ba wonso no kaluzolanga tombula ndinga beta sosa ntombokolo ya ndinga ntombokolo ya mavata meto ntombokolo ya ziunga keto antuka kwa beno ba wonso no bana mbote za fuana tutondele kintwadi ye ndona Viviane Ntoto mono mwane no mpange no evontekolo eno nleki eno tata diotende kelevantwala wa matalatala meno ivo tubaki dimpe lusadisu kwa tata Valerie Lukau kintwadi tata Aris Mokono kuna nzila ya teknike tuzele twavamba na kansi bonso bwena fuketu mama Viviane Ntoto inge kibeni inkongo Mwezi bene ngina nkongo kibeni donge bonso mutawila bongo kasako ngatu fo longo kaizike longo kadonge nkongo kibeni voilà bampangi bito kutulanda bazulele bazaya vo kibeni nge inkongo lenda kutuvana kameleyo mu Kikongo kameleyo mu Kikongo Lungwenya vraiment qui est ce que fwana kameleyo mu Kikongo i Lungwenya kameleyo mu Kikongo Lungwenya e ibu voilà fungu iwabanga fungu voilà matono mafwana kameleon ye ibu ndona Viviane Ntoto yani tumini kutuvana mvutu musongi la kibenivo yani inkongo kwa bino ba wonsono kyambote keno zolele waluta mu mandanda meto ukutubokila muzinomba zosose na avantwala matalatala meno evutulomele mpe lusadisu kwa beno luzolele kutusadisa mpasivo mandanda mama kama fweko mandanda mama menda ifu matata mina kaka luta konso kya lumbu lutu yikama beno zimfumu za luyalu lutu yikama tuzolelevo ndinga Kikongo ya vutuka diaka vafulu kyani kwa beno ibeto ngatufu sitakutana diaka mulumbu bichikuiza tutondele ndona Viviane Ntoto onopide abantu mene tonda itoma yangalala ingita merci beaucoup